Bismillahirrahmanirrahim. Lewru aranuru e nder hitande nden khutuba arano e nder lewru ndun kadi. Al khutbatul ula, khutuba arana on le muharram, wonande lewru wiyete ndun jombente. Alhamdulillah, mi yetti Allah mujaddidil a'wam, heydintinowo hitandeji din. Sono kala tawa hitande no lanni no fuɗɗi aman ba'da amin, hitande ɓawo hitande. Alladi o Allahjo iftataha udditirɗo bi afdalil ashhuri, ko ɓuri teddude e lebbi ɗin, hitande nden shahrul muharram, nduɗo lewru wi'etendu jombente, udditirɗo nduɗo hadal am nde ɗo hitande. Wajizala fihi, o ɗuɗɗini o mawnini e nder lewru ndun alfadla ɓural wal ata e dokke wal in'ama e nema. Wa faddalahu, o ɓurnindu bil ashril mu'azzam e ɗeɗo balɗe sappo tedduɗe fil jahiliya, fendo jahiliya, wo wal islam, fendo islam, o balɗe sappo arane ɗen awali goy ka jombente. An jallahu, Allah tabaraka wa taala dande fihi e nder nduɗo lewru Musa, annabi Musa al-Kalim, yewtuduɗo e Allah. Wa gharaqa, o yoli fir'auna al-la'im, huɗaɗo. Fa tabarakallahu, moƴƴarala nde mawni, al-malikul alam, o ɗo lanɗo towuɗo. Ahmaduhu, miɗo yetta Allah subhanahu wa masana e wodani wa ta'ala, o towi alama aulana e dow kala ko o halfini en e ko hefti fi meɗen min alfadl, immorde ɓural wal in'am e nema. Wa ashkuruhu, miɗo yettamo, miɗo jarnamo alama an ama e dow konko o nemini alayna e dow meɗen, toɓɓe no monti ɗon ko alayna ya toɓɓe min al iman, immorde iman, wal islam islam. Wa ashhadu, mi seeditike an la ilaha, wonde rallere teɗo wahdahu illallah, sona kanko Allah, wahdahu kanko tun, la sharika lahu, ala kafidiɗɗo mo. Shahadatan, miɗo seedito ɗum seedeyagal to najji ngal hino danda seeditiɗon, ko ɗum seedeyagal tigi tigi legoy to najji ngal no danda qa'ila ha wuluɗo ngal on, min ahwali yawmi ziham, immorde e probléme ji e nambaraji wonɗi e nyalande ɓiƴƴodiral, nyalande dargal legoy, ko ɗum wiyete nyalande ɓiƴƴodiral. Wa shahadu, mi seeditike anna sayyidana, wonde ko ho men, wa nabiyina muhammadan sallallahu alaihi wasallam, abduhu, ko jiyaɗo makko, wa rasuluhu, sayyidul anam, kanko woni ko hojo horejo tagore nde. Wa misbahu zalam, kanko woni jalbendi niɓe ɗen. Wa rasulullah, mi seeditike ko ne laaɗo Allah, almalikil allam, oɗo Allahjo lanɗo anduɗo. Allahumma ya Allah, fa salli wa sallim, juulu hisina, wa barik, waɗa barki ala hada nabi, e dow oɗo annabajo alkarim tedduɗo, wa rasul, e oɗo ne laaɗo ay sayyidi sanadil azim, ko hojo ko hoɓe mawnuɓe tedduɗo, dhil qalbi rahim, jomiraɗo ɓernde yurmetende, sayyidina ko ho amen muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan, julde wa salaman e kise daimayni duumi ɗiɗi mutalazimayni singodirɗi, alama marri duhur, e dow feƴƴugol jamanu ngun, wal ayyami e ñalɗi ɗin. Wa sallim, kisinamo tasliman kathiran, hisinande ɗuɗunde. Ayyuhan nas, ko ono yo yimɓe ɓe mi woni khutubude e hoore muɗum, jente faame, kada dakhala gomɗi naati alaykum e dow moɗon hadal amu nde ɗo hitande nde ɗo kadi naati e jam moƴƴere. Fatalaqawhu, jaɓɓorende, bitarhibi, salnugol nde, wi'ugol nde ko saɗi ko tooli, wal qabul, e jaɓugol, wal ikrami, e teddungal. Wa azimu, mawni non fihi e nder kañum nde ɗo hitande, hurumati rabbikum, hurumji jomi mon ko o mawnini kon, wajitani bo woɗɗito ɗon fihi e nder hitande nden, kullu fi'ili haramin, kala gollugol golle harmuɗe. Wa tahabbibu, yiɗe fihi e nder nde ɗo hitande, ila nabiyikum, fade annabajo moɗon alayhi afdalu salati wassalam, ommo ɓural e yurmende e kise woni horemo. Wattabi'uhu, jokkemo fima shara'a lakum e nder konko shar'inani on min al iman, immorde iman, wal islam e islam, wal ahkam e ñawoje. Wa alamu, ande anna amalakum, wonde no golleli mon ɗin dey, tu'radu alayhi, ɗi weɓitoyte e makko goy, kanko nelaɗo, alama marradduhur, e dow feƴƴugol jamanu ngun fo, wal awami, e duuɓi ɗin fo, fi kulli yawmi khamisin wa ithnain, afwan, weɓitete e makko na nelaɗo ko Allah tabaraka wa ta'ala, golle mon ɗen weɓitete ka makko kanko Allah, fi kulli yawmi khamsin, kala nyalande alkhamisa wa ithnain e tenen, min al ayyami, immorde ñalɗi ɗin e nder yonterne. Ko ɗum no awa, ko ɗum ɗo woni gunɗo ko yi'oton kon nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hino horeno tenen e alkamisa, ko ɗum waɗi ko horugol tenen e alkamisa kala ko sunna. Faya fadiha, e wirtere wodani, man kana on laatiɗo amaluhu, golle makko weɓitaɗɗen ka Allah e tenen e alkamisa, gabihan ko kanuɗe ñidduɗe. Waya khajila, e hoyende wodani, man kana lahu, on lataniɗo ɗum ala masuyatin, e dow gejji ɗin iqdamun, ta ko ɗin ɗon avanci, ta ko ɗin ɗon ɗuuɗi.
fa bi ayi wajhin ko honnum ɗum e yeeso talqallaha o ɗo wawata fottiroyde Allah ñande darngal. ya qati'a ko ayyo yo taƴuɗo hablal mawaddati giggol yurmede e ɓoggol weldigal ko ayyo taƴuɗo ɓoggol weldigal hakkunde yimɓe wasilan tokkuɗo hablal khisami ɓoggol wenje ɓoggol gere ɓoggol nambara ko ɗum woni ko ayyo haɓindinɗo welduɓe legoy ko ayyo liɓuɗo gere hakkunde welduɓe fattaqullahu le Allah accon ɗum wa aksiru ɗuɗɗino min ta'atihi immorde ɗoftagol Allah fi awwali hada shahar e nder arande nduɗo lewru yuhsinu ilaykum kanko Allah tabaraka wa ta'ala kadi o moƴƴo e moɗon fil khitami katimmode nduɗo lewru wa sumu tasi'a wal ashira min hoore ñande jeenejo bente e ñande sappo jombente ko duwaɗe hoorede a wonɗo hutubude on ɓanginanaɓe on ɗa hutubande ɗon ɓe moƴƴa wonde yoɓe horutene e honno innete ñande jeenayi e ñande sappo jombente eqetida an ka ñentingol bi fi'ili nabi golle annabajo alayhi salatu wassalam faqad suama sallallahu alaihi wasallam gomɗine laaɗo Allah hoori al ashira ñalande sappo ɓerende minno e jombente wa qala ɓe make in istu si Allah tabaraka wa ta'ala wurnilan ila qabil ha e hitande arayna nden la so man nattasiya wallahi mi hoore ñande jeenayi wal ashira e sappo kono he al insanu yudabbiru wallahu al muqaddiru neɗɗo propose ko Allah huwata faqabadahu Allah Allah tabaraka wa ta'ala tamimo ko ɗum woni Allah warimo kanko ne laaɗo min dalkal am e nden ɗon hitande arayde nde ronkimo tawde kono sahabaɓe ɓe menteni konngol ngol ɓe hoori hitande arayde nden ɓe hoori jeenayi wo sappo enen kadi ñentinen ɗum ko ono yo musidɓe en julɓe ɓen hutubande wa wassi'u yanñanon ala iyalikum ɓeygure monɗen fi ashirihi ñande sappo jombente fa innahu nde ñalande yawmun mu'azzamun ko ñalande mawnude baynal anam hakkunde tagore nde kono wona ñalande julde dey wona nde julde an imamujo hutubowo ɓanginana ɗum moƴƴa ɓe hutubantaɓen wona ñalande julde wa akhriju yaltinon fihi e mayre zakata amwalikum jakka jawle monɗen qabla an tandamu ko adi on nin soyde haythu la yanfa'u nadamu nokkule ka tawata nin se nafata walal malamu wona felore nafata faqad qila gomɗi wiyama inna allaha ta'ala wonde Allah awha o hayni ila dawuda faade annabi dawuda alayhi salam ya dawud almalu mali kon yo jawdi ndin ko jawdi am wal fuqara iyali wasuɗoɓe ɓen ko ɓeygure am wal agniya wukala'i alɗoɓe ɓen ko ɓen ɗo woni ɓe mi wakkili ton ɓe mi halfini ɓen to yo okippo e gollili ɗi fa in bakila wukala'i si tawi woni wuddiri ɓe mi halfini ton ɓen ɓe wuddiri jawdi maɓɓe ndin ala iyali e dow ɓeygure anden a daɓɓutuhum haray mi meɗi nayiɓe dey wa bali lette an ɗen wala ubali tawa kadi mi haccaka fafhamu fame yo musidɓe julɓe hadal kalam nde ɗo yewtere nde Allah wahayni annabi dawud alayhi salatu wassalam was'alullaha tore Allah almaghfirata yafuye sabu hiɗo mari bakkatuji ka jooɗi ɗon ka nder julirde ɗo fa innahu kanko Allah yaghfiru dhunub kanko ni yafotoɗo bakkatu al azima mawnuɗo wattaqullahu lon Allah haqqa taqwa no hana hulirede hara on susalimo hara on yeddalimo tadkhulul jannata on say on nata aljanna bi salam ni kisi an imamuji wonɗo julnude hattina khutuba arana on ɗo joɗoɗa wano segondaji seeɗa immoɗa ka joɗagol ɗon kadi ɓay en haldi ko jannugol en enen imamu ɓen ɗo aray musidɓe julɓe ɗo ko minen imamu ɓe woni jangude e nde ɗo deftere ɗo ko dalsama men imamu ɓe ay e woɓɓe no sondi to ɗon foti ko julno on foti ko julnete ɗon ma ɓeyna ko ɗum ɗo jangete fus ala ko jangete ka imamu on jooɗi ɗon ko shar'ina ala ko shar'inana imamu yo jango ala ko shar'inana ɓawo ɓen yoɓe jango bal non du'ano ɗon on tigi no wawi du'ade ɗon toro Allah faaleji mum immoɗa hutuba ɗimmo on alhadis fuɗɗora o ɗo hadis wigol dawu ñawde mardakum nawnuɓe moɗon ɓen ñawdireɓe bis sadakati ittugol sadaka ko andingol en ittugol sadaka sellinayi nawnuɓe ɓay non enen ko en wudduɓe en ittata sadaka mo nawnirama yo ittu sadaka mo maapike yo ittu sadaka mo weltike yo ittu sadaka mo heɓi welo welo yo ittu sadaka kala ko heɓuɗa ittu sadaka janto inde Allah huru sunna juulu sunna jango alqur'ana du'o duumiɗo e ɗiɗo o ninsata o ñawsata wa hassinu howire amwalakum jawle monɗen bi zakati ittugol zakka wastaqbilul bala jaɓɓore jarrabu yeji ɗin bi du'a e waɗugol du'a watta darru e yankinagol duumiɗo e ɗiɗo musidɓe julɓe o wasata o tampata o sonjotako waruya fillaman abi hurairata ko ƴetta aba hurairata radiyallahu anhu yo Allah welemo annahu no kanko qala o maaki wo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maaki man atahu llahu kala on mo Allah okke malan jawdi falam yuaddi zakatahu o jaɓali ittude zakka mayri on
مثل له ndi badinantemo ndi wattitantemo yawmal qiyamati nyande dangal shuja'an bollal agra margal galadi ya'khudhu kanyum boddindi ndi jogito bilih zamatayhi bilih zimatayhi gabbude makko den didi yani ko fanda bi shidiqayhi ko gabbude makko den didi ndi arandi jogito dum ndi ngata dum ndi wufa dum ndi maddo dum yaqulu ndu in ana maluka ko min jawdi mandi ana kanzuka ko min ngalu mangon kadum thumma tala rifti kanko ne laada Allah o jangi o do aya alqur'ana wala tahsabanna alladhina kun yo watasikku bedo yabkhaluna wombe wuddirde bima atahumullah konko Allah okebe min fadli immurde bural makkongal wonde dum ko mojjani be huwa khairal lakum dum ko mojjere be mabbe bal huwa sharrul lakum iden andi ko dum aya on timmini be addali aya on fo be ni tun al aya haka aya on hatti dum timmina aya on hande kadi wada du'a bembe julnuda don ko an imam on wonde jannude ko an imam on wona yetede wadana ima be julbe be julnuda don ben du'a toronoda be mojjereji molanoda be boneji e musibaji du'anoda be hande kadi yamira yo darne yaha julna jama'on darde didi ko alda e juutingol juutinande lorrende bawo ben wallahu a'la wa a'lamu.